Evo nas ponovo na Zokijat. Danas ću raditi jedan zadatak, to je bilo kao za vežbu, neki bankarski zadatak, to ćete vidjeti. Jedan veliki pozdrav za Đorđe Tarakića, Acu Kostića, Cileta FS, Mitra Vuletu i Dovlu Kukrića. Evo sad ću ja to na brzinu da napišem taj zadatak, pa ću da krenem da radim. Znači, treći, 25.12. P je 9%, kredit je 200.000 RCD, traži se K plus I, jednako je upitnik. Evo, nadam se da ćemo uspješno ovo odraditi, tako da počinjemo. Pod A, znači tu prvo tražimo dane. Evo, pod A određujemo broj dana. Radit ćemo po nemačkoj metodi da svaki mjesec ima 30 dana, što bi značilo onda da cijela godina ima 360. Eto ga. Znači, od 3.3. do 25.12. Znači, od 3. marta pa sve do 25. decembra. Evo, pogledajte se. Znači, ja ću samo stavljati slova, početna slova mjeseca, tako da uživajte. Znači, mart, koliko je ostalo? 27. April, 30. Maj, 30. Jun, 30. Jul, 30. Avgust, 30. Septembar, 30. Oktobar, 30. Novembar, 30. I decembar, tu je 25. Znači, samo do kad je bilo. Eto, sad tražimo D, tako da D je jednako, evo, pogledajte, sam minut. Odradio sam već taj zadatak, K puta P puta D, ne, čekajte, to je za I prosto. Aha, znači D je jednako 27 plus, sad ovdje koliko imate 30, ja ću računati puta mrzime, sad sve zajedno da računam. Znači 240 plus 25, D je jednako 240 plus 52. Jesmo dobro? Jesmo. D je jednako 292. Znači, jedan mali delić smo odradili. Sad tražimo kamatu. Čekajte sad da namestim malo telefon. Zaznuto mi je malo, šta sad? Pod B tražimo kamatu. Eto ga. To je sad to malo I što sam malo pre gledao, to je K puta P puta D kroz 36.000. Samo da vidim jesam dobro napisao formulu, da ne bude kasnije neka zabuna ili nešto. Dobro, znači krećemo. I je jednako ovako malo veća razlomačka crta, 200.000 puta, koliko smo rekli da je P9, puta dani, to je 292 kroz 36.000, skratimo ove nule, I je jednako 1800 puta
292 kroz 36. To ću morati na digitronu da izračunam. Samo malo. Znači, koliko smo rekli? 1800 puta 292. To je jednako 525 600 36. To je jednako 14.600 i k plus i jednako je 200.000 plus 14.600, prostite, to je jednako 214.600. Ja mislim da je ovaj zadatak odrađen onako u smislu da sam ga dobro odradio. Vidjet ćemo šta će reći profesor matematike na to. Još jednom veliki pozdrav za Đorđe Tarakića, Acu Kostića, Cileta, FS, Mitra Vuletu i Doblu Kukrića. Do sljedećeg klipa, vaš Zoki Jata, vidimo se.